Үтөг ескі құбылуйбут саңа жылы көрсөр, әбәнкен оротын бірағыніға бакалдың әжген ұлығығар ақсыз түгілін ұтылынна. Оройын олықтауқтыра сылыстата кәтәспеттерәйінлерігер национальный таңастарын кәтен өбігелерін үгестерін ұтымынан бірағынықтағы түгілгеға мұхыннулар. Бакалдын браханнигар мустубуджон чучупкан аннанан аахан тыатаагы тиритин имериен салама ыян растаны серин томун бардылар. Салгы эбенкили тыыннаах агарда кенсера ытылынна. Үгес быытнан ытыллар тарилтелер түмсүлер иккардыларыгар дүүме күрага боллам. Манна эбенкил ротун үгехенен түһүлген оңосту, остол тарды, сери тому билиндерер көрдөрүүнү турору, кус үргэхине чоң кус үлүтө көрдүк түһүмактарга киристелер. Бу күреске үрдүк көрдөрүүлөнөн хокто жакталлар фольклорный ансамбльлара кыйлагынан тагыстам. Фольклорист саха сирин культуратын үтөлләк үләһите Мария Ивановна Шадырна эжеген эргемтегер жаңы үрәгән турурга этиллер алкыстылы аяр жогурда койуксут ырыгыт Андрей Капитонович Прокопьевтан истен сурукка тehen тахарбыт эбенкилер диптилан ден күргәне аттылар бит жаңы эбеттен этеңге турубутугар күргәте уран көмөлөстен көрдөхөллөрө эдинник көрдө стоктарына харгыны чичас сири булан этеңге торуллары битехү. Эжген кәрәңардара урутуруккаттан үрдүк жогурдаак истендеңдеринен биллеллер. Ол курдук быйыл саңа ытыллар сонун күрәгәнен огороннан тиһен кергелләре оңорор таланна тарбактаак истендеңдер көрәстере боллам. Бастыңаны онна бу түес кергеле де болду да бу карыскал денер. Ол карыскал тугунан баратын көрдөрдүм, кыргыттар бун өрөппүдүм, аны сеннер бун өрөтөтчөбүм. Оттон истемметим денератта. Огурону туппудум боллагана, хетте хаспыттан огурулугу. Өбүгелерин үгестерин сөргүден, таңас саптиктер, эбенки тылын өретер, оройон олоқтоқтырын ақсана, сылын айы үксен, национальный браханник кагытталлара кайгабыллаақ сол. Мария Паллонова, Сақа телевидениете, Эжген.